Ova današnja tema nam je zanimljiva u kontekstu ovog projekta, zato što, bez obzira što možda nije na prvi pogled to vidljivo, itekako ima veze sa klimatskim promjenama, što je glavna tema ove priče naše. Isto tako je bitno za cjelokupnu poljoprivrednu proizvodnju. Znači, cijela proizvodnja počinje od sjemenke. I svaka, znači i stočarska proizvodnja, moramo proizvesti stočnu hranu, tako da i tu imamo sjemenarstvo i u stvari sjeme je baza svega. A isto tako i kruna svega na neki način, jer je u stvari na neki način najkompliciranija proizvodnja. Traži stvarno puno detalja, ne znam, treba voditi brigu prvenstveno o zdravstvenom stanju usjeva, zahtjevnija je od sve druge proizvodnje koju imamo. Ja bih vam prvo htjela dati nekakav opći kontekst zašto nam je bitno sjemenarstvo i zašto pričamo toliko o tome i zašto je to u stvari i aktivistička tema posljednjih godina posebno. Pa ćemo onda nešto malo reći o kako izgleda proizvodnja na jednom OPG-u, kako to izgleda možda i nešto veće kroz nekakvu industriju. Onda ćemo dati pregled starih sorata, zašto su nam one važne i predstavit ću ovo jedan program. Evo tu imate brošurice koje sam vam donijela, to je jedan program koji je naša udruga. Ja sam inače jedna od koordinatorica Hrvatskog saveza udruga ekoloških proizvođača. I nama je sjeme jedan od jako važnih programa i ovo je jedan program koji provodimo u suradnji banke gena i proizvođača, tako da će biti malo riječi o tome. Brošurice si slobodno možete uzeti. Pa evo da krenemo. Znači, kakve veze ima sjemenarstvo sa klimatskim promjenama? Kao što sam rekla, sjeme je osnova svake proizvodnje, a isto tako sa klimatskim promjenama ima veze i naša vlastita prehrana. Sama poljoprivredna proizvodnja sudjeluje otprilike 30% u ekološkom otisku, znači sve ono što svi resursi koje ljudi koriste, način kako mi nekad i zagađujemo naš planet i koristimo njegove resurse, ponekad i više od regenerativnih sposobnosti krajolika. Znači, 30% svega toga je poljoprivreda. Međutim, tome treba pridodati i transport i distribuciju tih proizvoda koji dolaze do nas. Ono što je problematično je što se poljoprivreda sve više bazira na manjem broju kultura. Ovo je jedan gospodin Dan Salatino koji je napisao knjigu gdje je iznio podatak da u prehrani čovječanstva prevladava samo 9 namirnica, a 50% kalorija koje mi dobivamo iz prehrane se bazira na 3, znači kukuruz, riža i pšenica. I to je baza svega. I to imamo ne samo u prehrambenim proizvodima, nego isto tako u cijelom nizu proizvoda industrije. Znači to su sve prisutne namirnice koje mi koristimo i one su baza poljoprivredne proizvodnje. Međutim, na svijetu ima nekoliko tisuća jestivih biljaka, more jedno. Isto tako imamo neke biljke koje su, na engleskom se one zovu orphan crops, kao nekakva poljoprivredna siročad, kako bi se to prevelo. To su znači neke biljke koje su se nekada koristile u hrani pod normalno i u nekim krajevima se i dalje koriste, recimo jam, ne znam, batat, to ponovo se vraćaju u proizvodnju više kroz ekološku, su nam one značajne, ali recimo to su kulture, onda ne znam, heljda. Da li možda znate vi nekakve kulture koje su tako malo više izašle iz upotrebe, a nekad su bile? Jel vam pada nešto na pamet? Budemo, da. Putemo. Mislim, ima tu zanimljivih kultura. Dalmacija je recimo jedna od središta agrobioraznolikosti bila nekada i imala cijeli niz takvih kultura koje su potisnute. Meni je recimo jako zanimljiva crnookica. To je jedan grah koji je postojao na europskom teritoriju prije nego što je grah došao iz Amerike. Ona je mala, onako bijela, ima baš crnu točkicu, zato se zove crnookica. Onda recimo različite vinje, ne znam, jeste vidjeli one metar mahune? One su uglavnom visoke mahune koje narastu jako dugačke, tanke, onako su ko olovka, ali narastu u dužinu. To su recimo isto ta jedna stara kultura koja je bila. Cijeli niz, recimo, bobica, bob znate, pretpostavljam. Bob se nekad puno više koristio u kulinarstvu nego danas. Sve te kulture su nekako potisnute i, velim, i naša prehrana se sve više nekako sužava i to je problem i sa
sa stajališta okoliša, zbog toga što takva sužena raznolikost stvara i manje raznolikosti u poljoprivrednim sustavima, sužava se plodored, imamo sve više monokultura i to je onda dodatno utječe na okoliš, a onda i potiče klimatske promjene koje su nama značajne, posebno u poljoprivrednoj proizvodnji, jer smo mi, kako kažu, tvornica pod vedrim nebom, znači sve ovisi o klimi. Tako da mi u stvari nastojimo napraviti te naše agroekosustave puno više raznolika i zbog toga nam je važna i ova današnja priča o sjemenu. Osim bioraznolikosti u prehrani, mi isto tako gubimo i genetsku raznolikost između usjeva. I to je jedan veliki problem. FAO je recimo izdao u 2019. jedno istraživanje koje je bilo pregled u stvari bioraznolikosti i onda su iznijeli podatak da je čak 75% kompletne genetske raznolikosti u vrstama koje mi koristimo, znači raznolikost među različitim sortama, da je ona u stvari izgubljena u posljednjih 100 godina. Znači sve one stare sorte koje su uzgajale naše bake, djedovi, većina toga je nepovratno uništena. I zbog toga mi danas radimo na ovakvim programima, kao jedan novom kojem ću malo više kasnije reći, da očuvamo te stare sorte i da ih nastojimo i na neki način iskoristiti njihove potencijale ponovo u nekakvoj modernijoj proizvodnji. Ovako. Ne znam da li ste, je li neko od vas se bavi baš poljoprivredom, imate neki OPG ili nešto? Pa odakle nabavljate sjeme, recimo, otkud? Šta vam je glavno? To je sjemenski kuća, RA, BC, Da, to su još, mislim, BC institut i Poljoprivredni institut u Osijeku su dvije naše domaće tvrtke, to je onako nekako jedan mali dio svega onoga što smo mi nekad imali. U doba Jugoslavije smo recimo imali sjemenarnu Zagreb koja je poslovala dobro, imala je sjemenarstvo povrća, imali smo puno tih tvrtki koje su proizvodile sjeme za naše potrebe. Međutim, danas većina sjemena dolazi iz uvoza. Velim, ovo je, BC institut je još jedan relikt koji nastojimo sačuvati, da barem to imamo. A velim, ne znam, da li je neko od vas ekološki proizvođač možda? U ekološkoj proizvodnji je posebno veliki problem sa sjemenom. Znači, u ekološkoj proizvodnji svo sjeme dolazi iz uvoza, kompletno. Jako je malo proizvodnje i uglavnom ako proizvođači proizvode nešto od sjemena, onda to rade za vlastite potrebe. Naš projekt je nastojao potaknuti poljoprivrednike da uđu u tu priču, da počnu proizvoditi baš sjeme ne samo za svoje potrebe, nego i za potrebe svojih kolega i da pokušamo na taj način osigurati jednu održivost cijelog tog sustava ekološke proizvodnje u Hrvatskoj, da ne ovisi isključivo o uvozu, a isto tako zato što je sjeme živo, to je stvari živi organizam, to je isto kao i mi, ono se prilagođava svom okolišu i razvija otpornost kad se duže vrijeme koristi na istom gospodarstvu, znači kad se regenerira svake godine. I to je jedna velika prednost u ekološkoj proizvodnji, jer tu, znači, kao što znamo, ekološka proizvodnja ovisi najviše o tim preventivnim mjerama. Znači, moramo imati otporni sortiment kako bi on podnio takvu vrstu uzgoja, jer ne možemo djelovati, često puta nema kurativnog djelovanja, da će vam se pojaviti neka bolest i sad ćete vi doći, to ćete s nečim pošpricati i magijom će to nestati. Znači, moramo proći sve korake da bi spriječili probleme, a zdravo sjeme je u stvari jedan od tih i otporne sorte. Tako da, to je jedno od rješenja. Kad se pogleda na globalnoj razini, tu isto jedan problem koji nije nekako vidljiv. Ivan Mamana, koji inače radi u organizaciji koja se zove La Via Campesina, to je svjetska mreža malih obiteljskih gospodarstava koja promovira koncepte agroekologije. On je radio jedno istraživanje koje su financirali Europski zeleni kako bi pokazali, vezano za kampanju o sjemenu koja je bila u to vrijeme na europskoj razini, a i trenutno je ponovo aktualna ta priča. Znači, europsko zakonodavstvo je trenutno u promjenama i ponovo se priča o tome koliki je u stvari utjecaj industrije na zakonodavstvo u sjemenu.
I on je u stvari tim svojim istraživanjem pokazao ove nevjerojatne brojke da u stvari 10 najvećih kompanija kontrolira čak 75% svjetskog tržišta sjemenom. I što to znači konkretno? Mi imamo sjeme koje se proizvodi u nekim zemljama gdje je jeftina radna snaga, najčešće to, ne znam, Indija, Pakistan, neke zemlje koje imaju, ajmo reći, relativno sličnu klimu kao, ne znam, mi ovdje, tako da se te sorte mogu prilagoditi. Koriste se uglavnom neke kozmopolitske sorte koje mogu podnijeti takav režim. I onda se to sjeme prevozi, recimo, ne znam, u Njemačku, gdje je nekakva tvornica, gdje se to dorađuje, onda se pakira i onda se šalje opet na tržište, ne znam, cijele Europe, svijeta, negdje. Znači, to su ogromne udaljenosti koje to sjeme prevali, već u startu. Znači, nismo ni krenuli, imamo sjemenku, a već smo, imamo ogroman utjecaj na okoliš na početku. Osim toga, cijela ta koncentriranost tržišta je u stvari jako problematična. Znači, da je nekome sa jednom malom kompanijom puno teže probiti se na to tržište. Te kompanije diktiraju cijene i evo vidimo imaju jako velik utjecaj i na zakonodavstvo. I to je jedna stvar koju želimo izbjeći i još jedna motivacija da poljoprivrednicima da se uključe u tu sjemenarsku proizvodnju. Mi smo pred par godina imali jednu dosta jaku kampanju na razini Hrvatske koja se zvala Sjeme je naše ljudsko pravo, kojim smo htjeli u stvari naglasiti da je upravo to pravo na sjeme kroz deklaraciju, znači UN-ova deklaracija o pravima seljaka i drugih osoba koje rade u ruralnim područjima, govori o nekim pravima koje imaju ruralne zajednice i jedno od tih prava je pravo na sjeme. Znači svaki poljoprivrednik ima pravo u stvari odabrati šta će sijati i ima pravo čuvati svoje stare sorte ako to želi. Znači to nije nešto o čemu možemo diskutirati i gdje kompanije imaju pravo uplitati se, iako se trude. Velim, i u Europi isto, evo recimo 95% sektora sjemena povrća kontrolira svega 5 kompanija. Sjemenarstvo povrća je, velim, posebno zahtjevno kod nas. Mi i u konvencionalnoj proizvodnji imamo možda par desetaka hektara na kojima se proizvodi sjeme povrća u Hrvatskoj. Znači, tu smo u jako velikom problemu. Sjeme je, velim, baza sve proizvodnje i baza našeg prehrambenog suvereniteta. Znači, da bi definitivno trebali jačati svoju sjemenarsku proizvodnju ako želimo održivu poljoprivrednu proizvodnju u Hrvatskoj. Pa sada nešto malo o tome kako otprilike izgleda sjemenarstvo. Da, mislim, to je jako teško sad ovako kratko reći u pola sata, ali ja ću probati dati nekakav osnovni pregled sad, kome je zanimljivo može naći više informacija. Velim, tu se drži i kolegi o sjemenarstvu, pa bi vjerojatno tu dobili više informacija. Ali otprilike, recimo, na jednom OPG-u za vlastite potrebe možete nešto sjemena uzgojiti. Kod žitarica to je relativno jednostavno, zato što su mnogi od njih samooplodne. Recimo pšenica, znači često puta ljudi čuvaju, ne znam, neki puta i kupe neko sjeme pa čuvaju sjeme za sljedeću generaciju. Znači, bitno je da se takvo sjeme čuva samo od zdravih usjeva. Ako imate problema sa bolestima, onda je bolje da to ne sijete ponovo, jer ćete tu bolest vratiti natrag i nećete se nikad riješiti. Tako da je zdravo sjeme jako važno, ali velim, ako imate zdrave usjeve, nekad i to možete. Možete isto tako čuvati neke stare sorte. U ekološkoj poljoprivredi su posebno interesantne neke stare sorte pšenice i raži koje su nešto višlje rastom, pa i poljoprivrednici često koriste kako bi slamu vratili na polje i koristili je kao nekakav pokrov, znači malč, što je dobro i za tlo kasnije. I takve žitarice, bez obzira što su visokog rasta, imaju nešto manje prinose, opet imaju određene kvalitete koje su u ekološkoj poljoprivredi važne. Tako da masa poljoprivrednika u ekološkoj čuva sjeme na svom vlastitom gospodarstvu. Meni je nekako bliski sjeme povrća, pošto sam dugi niz godina radila više na tome, pa ću vam nekako malo više pričati sa fokusom na povrće. Znači, u početku treba nabaviti od nekoga početno sjeme za reprodukciju. Mi smo, recimo, sad imamo projekt jedan koji radimo u suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i sa Nacionalnom bankom biljnih gena, gdje su oni u stvari osigurali početne količine sjemena od starih sorata koje su kod nas na sortnoj listi kao čuvane sorte i odlučili su oformiti jednu novu sortnu listu kako bi baš vratili te stare sorte u proizvodnju i kako bi ih sačuvali, znači kako bi imali taj dio održivog korištenja starih sorata, a ne samo čuvanja sjemena kao u nekakvom muzeju. Ideja je bila, znači, da se poljoprivrednike potakne da sami uzgajaju to sjeme.
Isto tako, često puta se sjeme može nabaviti i od drugih poljoprivrednika, ili velim, u krajnjoj liniji može se kupiti, tu trebamo paziti malo da postoji isto nekakva autorska prava na sjeme ako koristimo baš komercijalne sorte, postoje takozvana oplemenjivačka prava gdje se u stvari tvrtkama treba plaćati neka naknada za to što se koriste njihove sorte. Tako da, to je nekako prvi korak koji trebamo odlučiti kako sjeme želimo dalje reproducirati i u kakvu proizvodnju ćemo se uključiti. Treba paziti na osiguravanje raznolikosti unutar usjeva. Recimo, ako imate sjeme na malom vrtu, što je moguće i nekad su ljudi to stalno radili, to je bila normalna praksa, nije se sjeme kupovalo, nego su čuvali na vlastitom gospodarstvu, vlastitom vrtu. Često puta su ljudi rekli, ne znam, nakon par godina, joj, izrodilo mi se. To znači da u stvari, da nisu imali dovoljno raznolikosti, da se sjeme križalo u preuskom srodstvu i onda je došlo do degeneracije nekih svojstava. Mislim što se desi kad imamo incest i kod ljudi, a isto tako i kod biljaka i životinja, i to je isto nešto na što treba paziti. Recimo, najčešće minimalno treba imati 10 biljaka ako želimo nekakvu raznolikost, za neke kulture i više. Ovisi da li je kultura samooplodna ili je strano oplodna, treba znati malo biologije za svaku vrstu koju želimo uzgajati. Usjevi za sjemenarsku proizvodnju se siju planski, znači ne može se samo onako, recimo sad imate tu neku proizvodnju pa ne znam, imate grašak, pobrali ste većinu, ali tu je ostalo nešto što je, ne znam, možda dozrelo malo kasnije ili vam je jednostavno pobjeglo, ono što se kaže, niste na vrijeme pobrali. Pa sad, dobro, to će biti za sjeme. Ne, to ne ide tako baš, to nije dobro. Zato što za sjeme uvijek trebamo čuvati ono što je najbolje od usjeva. Znači, trebamo raditi nekakvu selekciju. Na ovaj način radimo negativnu selekciju. Znači, bitno je da izaberemo ono što nam je najbolje i da znači, planski posijemo nešto što će nam baš biti za sjeme i da onda to održavamo baš u sjemenskoj proizvodnji kako bi dobili onda kvalitetan reprodukcijski materijal za danju sjetvu i da nam proizvodnja ide naprijed, a ne da imamo svake godine sve gorije i gorije. Ti usjevi se onda označe, treba paziti da se to sjeme ne iskriža, da zadržimo čistoću tih sorata, znači da dobijemo i sljedeće godine isto ono što smo očekivali, a ne da se to iskriža sa ko zna čim pa da bude sve šareno. Mada nekad ni to nije loše da misli šta točno želimo. I onda uglavnom puštamo biljke da same završe svoj ciklus. Ne znam, plodovi se beru recimo od biljaka koje koristimo paradajzi. Moraju biti potpuno zreli, lijepo razvijeni, zdravi. Od takvih paradajza uzimamo sjeme. I općenito te biljke koje imaju takozvane mokre plodove čekamo da dozore do kraja. Ove koje imaju suhe plodove kao što su recimo, ne znam da li znate šta bi ovo bilo. To je salata. Nismo navikli vidjeti u tom obliku. Ovo tu? Ges. Rotkvica. Da. Kaj lijepo cvati može. Cvijeće. Dobro, ovo znate, to je grahit. Nije nešto ono. Recimo salatu, ona ima te suhe plodove koji imaju onaj papus, znači ko maslačak, neku čupicu koja pomaže da sjeme leti na vjetru. I neki put tako imate u vrtu, ja neki put si znam recimo ostaviti salatu, nju je najlakše zato što je ona jednogodišnja kultura, samooplodna je i super je čuvat sjeme. Ja uvijek u vrtu imam par salata koje odu u sjeme, ali onda se često puta razlete na sve strane, tako da ih tražim po drugim gredicama i po stazama, vraćam ih natrag. I nekad mi je to i dobro, jer ne moram razmišljati o sjetvi, uvijek ima salate negdje, ona se sama rasije i to je isto neko dobro svojstvo, ako recimo imate mali vrt. U proizvodnji nam baš možda i nije interesantno, ako imamo sjemensku proizvodnju, da se to sjeme tako razleti. Tako da onda sjeme beremo kad je otprilike pola biljaka, pola sjemenki sazrelo. Stavljamo ga da se suši, stavljamo ga obično u nekakve papirnate vreće da se, kako sjeme lagano dozrijeva, da onda otpada u tu vreću i da ga sačuvamo, da nam se ne razleti okolo, da ga lakše skupimo. Uglavnom mora biti dobro suho. Sjeme kad se čuva mora biti osušeno na najmanje moguće vlage i treba biti u što hladnijim uvjetima. To je nekako osnovno pravilo. Sad još neki detalji, znači oko tog križanja za neke kulture koje su strano oplodne, kao što recimo ovdje je kupus nekakav.
tikve, oni se često križaju i onda treba imati nekakvu metodu izolacije koju trebamo provesti. Znači, da li ćemo udaljiti sorte na dovoljnu udaljenost, neki put je to 100 metara, neki puta recimo za samooplodne sorte kao što je grah, za mali vrt može biti i 10 metara, metar do 10 metara uvrh glave dovoljno da ne dođe do nekakvih slučajnih križanja. Za strano oplodne, velim, kupus se recimo jako voli križati i razmnožavaju ga kukci, tako da domet leta kukaca je mogućnost da se iskriža sa drugim biljkama. Tako da sve ono što je recimo slučajno otišlo u sjeme može isto tako biti tu neki faktor, znači da se sjeme može iskrižati sa nečim drugim, isto tako možda i kod susjeda negdje. Onda neki puta ili sijemo samo jednu sortu i pazimo da ta sorta ostane, da se ne iskriža sa nekakvim drugim biljkama iz susjedstva, ili možemo primijeniti takvu nekakvu metodu izolacije kao što je recimo prekrivanje ovim mrežama za kukce. Unutra treba staviti neke oprašivače, recimo obično se koriste solitarne pčele ili nekakvi drugi oprašivači koji su unutar te mreže i koji će odraditi oprašivanje, a da ne idu vani, da se usjev ne iskriža sa nečim što ne bi htjeli. Postoji isto različite tehnike, ne znam, ručnog oprašivanja, to se najčešće radi za tikve, krastavce, tako neke vrste, sada ne idemo u detalje. Znači, odabir nam je jako važan, bitno je odabrati usjeve koji su kvalitetni, zdravi. Često puta baš u polju radimo selekciju, znači da vadimo one biljke koje su različite, koje su, ne znam, bolesne ili po bilo kojim kriterijima nam ne pašu, znači kako bi imali usjev koji je točno onakav kakav bi htjeli. Sve sorte, inače, to se zovu DUS kriteriji, znači one moraju, kako bi bile na tržištu, moraju biti uniformirane, znači da kad neko posije sjeme koje smo mi proizveli, da dobije točno ono što smo očekivali, a ne nešto stoto. Bitno je da budu stabilne, znači da iz godine u godine imaju ista svojstva i da budu različite od drugih sorata. To je nekakva tržišna zakonitost, ali u proizvodnji, velim, moramo se toga nekako malo držati. I usjev se promatra tokom cijele vegetacije, treba paziti kako se razvija. Dvogodišnje vrste trebaju prezimiti, znači recimo cikla napravi onaj gomolj koji mi jedemo, to je u stvari zadebljala stabljika koju mi jedemo, ali daje sjeme tek u idućoj godini. Znači to zadebljalo korijenje koje ćemo spremiti od prošle sezone ćemo držati negdje u pijesku tokom zime da se ne bi smrzlo na polju i onda se na proljeće vraća. Isto tako i sa mrkvom, kupus recimo isto tako da ne bi nastradao na polju, obično se pobere i preko zime se drži u podrumu u nekakvim tako lagano vlažnim, hladnim uvjetima, ali ne prehladno, znači da ne smrzne i onda se na proljeće ponovo sadi na određeni razmak kako bi se biljka mogla razviti, kako bi procvjetala i imala dovoljno mjesta. Da, ovo sam rekla, znači beru se plodovi koji su dovoljno zreli, sjeme se kasnije ostavi da se osuši i čuva se suho i hladno. U proizvodnji postoji nešto što se zove dorada sjemena. Znači, na malom vrtu to ćemo raditi ručno, nekakvim sitima ili jednostavno baš na ruke, recimo na ruke se može čistiti grah ili se zdrobi mahuna na neki način, neki puta ju gaze traktorom, pa se onda na sita čisti da dobijemo čisto sjeme. Kad se sjeme prodaje, onda mora biti očišćeno do određenog stadija, da ne smijemo prodavati to sa ostacima nekakvog mahuna ili nečega što ne bi tamo trebalo biti. U proizvodnji baš postoje različiti strojevi, znači različiti selektori. To možete vidjeti i tu preko puta u prostoru ratarne, isto jedan selektor koji se tu koristi za sjeme. I sjeme se onda pakira i stavlja se na tržište. Postoji neka zakonska procedura, nećemo ići u detalje toga, možda će Željko nešto više reći o tome kako je on to krenuo. Ta pravila se stalno mijenjaju, trenutno je, velim, na snazi novi zakon Europske unije, je u pripremi, doći će, pa ne znam, možda sljedeće godine, možda, ko to zna kako će već ići ta procedura, tako da mi smo relativno nedavno imali istu izmjenu zakona, ta pravila se često mijenjaju, tako da ako se odlučite za proizvodnju trebate malo znati kako to izgleda. Uglavnom je trenutna procedura da
je HAPIH odgovoran za više manje sve centre za sjemenarstvo i rasadničarstvo. Najbolje njih nazvati i pitati za informaciju. Prvo se uglavnom trebate upisati u upisnik dobavljača, trebate prijaviti godišnje količine sjemena koje planirate. Postoji nadzor sjemenskog usjeva, sad neki puta vi možete i sami sebi raditi nadzor ako zadovoljavate neke uvjete. Sjeme se kasnije daje na laboratorijska ispitivanja. Ovdje u Križevcima smo imali laboratorij koji sad nisam sigurna nije radio od kad je profesorica Horvat na bolovanju, nažalost, da. Ja se toplo nadam da će se što prije uraditi, da to proradi. Da, to je isto jedan od zahtjeva i nakon toga je sjeme potrebno pakirati, postoji isto nekakvi uvjeti kako to treba izgledati, ali može se to napraviti i na gospodarstvu, nije takav bauk. I onda sjeme ide u prodaju. Sad, tržište treba organizirati. Znači je to kod nas, imamo za stare sorte uglavnom neke razmjene sjemena koje se svako proljeće organiziraju u različitim gradovima. Sve više se traži takvo sjeme. Recimo sajam u Cerniku je baš za stare sorte i dobro dosta se bazira i na voću, na ovim autohtonim sortama voća, onda pa se tamo prodaju i razmjenjuju plemke. Ali dolazi uglavnom, to je takva gužva na tom sajmu da uvijek bude masa ljudi i ljudi za male vrtove sve više traže stare sorte, tako da definitivno ima prostora. I s obzirom da u ekološko svo sjeme dolazi iz uvoza, ja mislim da definitivno ima prostora da se razvije nekakva ekološka proizvodnja kod nas. Recimo i kad se gleda omjer cijena, Željko mi je baš nedavno pričao, kupio je, za kilu graha je davao 65 eura doslovno za kilu sjemenskog graha. Pa sad vi prodate komercijalni grah ovako za 65 eura, mislim nećete sigurno postići takvu cijenu, a sjemenska proizvodnja nije puno drukčija konkretno za grah, tako da mislim da definitivno ima i ekonomsku perspektivu i bilo bi dobro gledati u budućnosti kako to razvija, da ne mora sve dolaziti iz uvoza, da mi možemo isto tu nekakvu dodatnu vrijednost zadržati u Hrvatskoj i na svojim gospodarstvima i da naši poljoprivrednici mogu od toga zarađivati. Tako da ja tu vidim definitivno nekakve potencijale da se to razvija. Sad pričali smo puno o tim tradicijskim sortama, pa da vidimo općenito zašto uopće tradicijske sorte, šta je tu tako važno. Za početak, šta su tradicijske sorte? Znači, to je onak jedan pojam, neki puta ljudi će kažu staro sjeme, mislim staro sjeme nije baš neka sreća, staro sjeme često izgubi klijavost, ali ono što se misli to su stare sorte koje su onako nekoj romantičnoj viziji čuvale naše bake i preživjelo je od, stotine godina. Takvog sjemena je iskreno rečeno jako malo. Često puta imamo sjeme koje je i bilo u oplemenjivanju, u nekakvim oplemenjivačkim programima, pa je povučeno. Došle su neke nove, modernije sorte, ali ove stare sorte imaju svoje potencijale zbog toga što je nekad oplemenjivanje se radilo i drugčijim tehnikama, znači trajalo jako dugo, nekad je trebalo i 30 godina da se dobije jedna nova sorta tim tradicijskim tehnikama oplemenjivanja i dosta se pazilo na kvalitetu same sorte. Danas je, kako se tržište razvija, na takav način da je kvantiteta bitna, svi gledaju što više zaraditi, kvaliteta je nekako manje važna i onda su i ove sorte, recimo, kad imate industrijsku rajčicu, kupite ju u trgovini, probate ju, nema ni okusa, ni boje, ni mirisa, ali super izgleda. To je kao nekakva ideja marketinga današnjeg, znači sve super izgleda, a kako je stvarno, to je pitanje. Količina hranjivih tvari isto ovisi o sorti i smanjuje se u konvencionalnim sortama. Nažalost, to je recimo nešto što bi oplemenjivanjem isto trebalo vratiti natrag, znači nekako promišljanje i kvalitete tog usjeva. Neki puta sa tim starim sortama dobijemo više nutrijenata sa manje nego sa velikom količinom konvencionalnih proizvoda koji su oplemenjivani modernim tehnikama. Tako da je nama bitna i ta kvaliteta i zbog toga što to je recimo jedna od prednosti starih sorata. Kad govorimo o starim sortama, one su isto jako šarolike u stvari, ne možemo generalizirati i sad reći sve stare sorte su otporne. Pa neke nisu, ima stvarnih materijala koji nam nije tu interesantan i ono što veli profesorica Samobor, flik.
nije nam tako interesantno, mada velim, sve je to dobro sačuvati zato što sve te sorte koje su nekad bile u vrtovima su sigurno imale neki potencijal i nešto što je možda dobro u njima, tako da bez obzira što možda ne daju neke zadovoljavajuće prinose ili nisu nešto posebno atraktivne, imaju možda neka svojstva koja nam u budućnosti možda mogu biti zanimljiva u nekom daljem oplemenjivanju, tako da nekako unutar te priče o očuvanju bioraznolikosti mi nastojimo očuvati sve što god se da po nekakvim malim količinama pa kasnije koristiti potencijale toga u budućnosti. Znači, te roditeljske sorte koje se koriste u oplemenjivanju su nam isto zanimljive, recimo kad se radi hibridizacija koriste se uglavnom često puta autohtone sorte ili određene sorte koje su već pokazale neka svoja svojstva. I to nisu sorte koje ćete naći u komercijalnoj upotrebi. One se koriste isključivo za hibridizaciju zato što imaju neka svojstva. One su uglavnom i gorave, kržljave, nisu baš nešto, ali kad se međusobno križaju kasnije u daljenom srodstvu, ne ide u detalje što je hibridizacija i kako to izgleda, uglavnom dobivamo taj heterotični efekt i onda dobijemo taj veći prinos koji smo očekivali. Ali te roditeljske sorte često puta nisu takve kao što je krajnji rezultat. Ali i one su nam interesantne jer su to često puta neke stare sorte koje velim imaju neke svoje kvalitete. Znači i njih treba očuvati. U zakonodavstvu se one zovu različitim imenima. Znači recimo u trenutnom zakonu Europske unije imamo nešto što se na engleskom kaže conservation variety. Mi smo to preveli kao čuvana sorta, to su te baš stare sorte za koje postoje povijesni dokazi da su nekad se uzgajale, znači su vezane za određene područja. Recimo, ne znam, da li znate neke stare sorte koje su vam onako ostale u uhu? Zelje, recimo. Otkud je zelje? Varaždin, Ogulin. Da. Znači to su neke naše tradicijske sorte koje su i korištene komercijalno, znači ogulinsko zelje je kao neki brand, kad vidite da je nešto ogulinsko zelje, onda to zvuči onako jako cool. I u stvari to i je onako nekakva, ne znam, i marketinška prednost možda tih starih sorata. U Italiji sam recimo gledala nekakve prekrasne projekte su imali, cijela regija je recimo čuvala stare sorte pšenice, pa su onda to u Firenci istraživali na učilištu, tražili su i nekakve sorte sojeve kvasca koji su kao kiselo tijesto se onda koristili za proizvodnju kruha od tih starih sorata. Uglavnom cijelu priču su povezali od sorata do kvasca do konačnog proizvoda i imaju stvarno onak jedan brand tog kruha od kiselog tijesta koji je baš njihov autohtoni proizvod i može biti super neka priča za velim i komercijalna i nešto što je u stvari dio baštine, te čuvane sorte su nama jako bitne u stvari. U Varaždinu recimo oni imaju svake godine zeljarijadu, jedno gospodarstvo, znači OPG Cafuk iz Vidovca, oni su poznati uzgajivači varaždinskog zelja, sorta je zaštićena i na sortnoj listi kao čuvana sorta i cijela polemika se vodila oko toga jer su u međuvremenu prije nego smo se mi dosjetili Slovenci registrirali varaždinsko zelje, kao i salatu Posavku i cijeli niz naših autohtonih sorata koji imaju znači, geografsko porijeklo u nazivu, ali eto, potpale su pod slovenske sorte. Isto tako Italija imala varaždinsko zelje i sad je to bila cijela polemika. Radili su se i genetske analize da se to dokaže šta je stvarno varaždinsko zelje, šta nije i onda je, ne znam, u slovenskoj sad varaždinsko 1 ili nekako tako talijansko, valjda ne znam, varaždinsko 2 ili ne. Uglavnom ovo varaždinsko je stvarno varaždinsko, tako da je bilo dosta tu interesantna priča oko tih čuvanih sorata. Međutim, od tih čuvanih sorata na sortnoj listi ih je trenutno 28, neke su još u pripremi, ne znam sad da li su međuvremenu upisane ili nisu. Molim? Aha, dobro, trebamo onda stvarno požuriti. Okay. Imamo onda i ove sorte za uzgoj pri određenim uvjetima, one nam nisu toliko interesantne. Priča se recimo i o novo stvorenim autotonim sortama. To su stvari sorte koje su dobivene tradicijskim tehnikama oplemenjivanja, koje su nam zato interesantne. Mi imamo u Križevcima
Križevci su jedan dio banke gena, nacionalne banke biljnih gena. To je model kako se tradicijske sorte čuvaju u profesionalnim uvjetima. Znači, sad kad bi recimo malo prošli kroz banku gena, vidjeli bi frižidere u kojima je to sjeme spremljeno, osušeno na određeni postotak vlage, čuva se na duži rok. Ovdje su polja gdje se ta kolekcija regenerira, jer sjeme s vremenom ipak gubi klijavost, tako da ga je potrebno svako toliko regenerirati. I to je takozvani način ex situ očuvanja biljnih genetskih izvora i Križevci su jedna od 11 institucija koja je u stvari unutar banke biljnih gena. Tu su nedavno i 3 udruge, jedna od njih je Hrvatski savez udruga ekoloških proizvođača. Za razliku od ovog ex situ očuvanja, mi se više bavimo on-farm očuvanjem, znači očuvanjem genetskih izvora baš na gospodarstvima. Imamo tu suradnju sa poljoprivrednicima, o čemu je i ova brošura koju ste vidjeli. Osim nacionalne banke biljnih gena, imamo i narodne banke biljnih gena. To su uglavnom neke udruge koje se bave očuvanjem genetskih resursa. Oni su često puta zasluženi za očuvanje masu tih genetskih resursa. Recimo, naša banka biljnih gena je jedno vrijeme do 2013. kad je Hrvatska ušla u Europsku uniju, čak imala i jedan period kad uopće nije dobivala nikakva financijska sredstva za taj rad. Znači, ljudi su to radili i tu u Križevcima se to radilo isto čisto dobrom voljom nekih institucija koje su tu vidjeli neke potencijale. Znači, to nije baš tako sigurno. I često puta udruge imaju kontakte sa velikim brojem ljudi i to je isto jedan onak dosta važan resurs kako očuvati. Znači, što više ruku, to je bolje ta sorta sačuvana. Tako da Narodne banke gena imaju definitivno svoju priču isto. Ovo je recimo Silvija Kolar-Fodor iz udruge BioVrt. Ona ima svoju mrežu sjemenara koji svake godine isto razmnožavaju to sjeme, razmjenjuju ga između sebe, organiziraju razmjene sjemena i čuvaju te genetske resurse. Ovo mi je recimo jedna isto super priča udruge Arche Noa u Austriji. Oni su recimo imali jedan dvorac su dobili na korištenje stari, to je regija gdje ima puno takvih dvoraca i onda su svaki taj dvorac odlučili tematski nekako namijeniti za nešto i koristiti i u turističke svrhe između ostalog. Znači, ovo je totalno jedna prekrasna priča gdje je taj dvorac uređen, perivoj dvorca je u stvari uređen za sjemensku proizvodnju, tako da vi tamo možete vidjeti cijelu raznolikost sve mogućih sjemena koje možete zamisliti iz ne znam, sve što u Austriji može uspjevati, oni su definitivno tamo posadili. Tako da je super neka priča za posjetiti ih i za prošetat. Kroz taj vrt imaju niz radionica, kroz cijelu godinu rade jako dobar posao. I recimo oni su pokrenuli proizvodnju kod nas čak u Šparu i nekad imate i sjeme baš od Arche Noa, što je onako, znači kao udruga su pokrenuli sjemensku proizvodnju i baš bazirano na starim sortama i imaju ogromno tržište, tako da definitivno bi mogli i mi. Dobro, nešto ću kratko samo reći o dobrobiti starih sorata, o oplemenjivanju. One su nam jako značajne, znači prema FAO isto 30 do 40% dobiti u produktivnosti sjemena, znači kod oplemenjivanja se baš bazira na starim sortama. Pa čak i recimo ono svojstvo pšenice kako je krenula u stvari zelena revolucija, znači da je pšenica postala mala, da nije poljegala, da se mogla jače gnojiti i na taj način su dobiveni viši prinosi i ta sorta je u stvari prvi puta oplemenjena baš od jedne japanske sorte Norin 10, znači to je bila autohtona sorta koja je korištena u oplemenjivanju. Znači autohtone sorte su tu sve prisutne, isto tako divlji srodnici kultiviranih vrsta su nam interesantni u oplemenjivanju radi nekakvih svojstava, posebno tog svojstva otpornosti koje je u okviru tih klimatskih promjena trenutno najveći cilj u oplemenjivanju, posebno u ekološkom oplemenjivanju. Znači, važno je isto tako sačuvati ne samo sjeme, nego i informacije o tom sjemenu, znači da znamo kako se to koristilo i koji su bili ti potencijali tih sorata koji su nam isto tako značajni i službeno se stare sorte postoje službeni deskriptori kojima se one opisuju, ali isto tako nama je važna i baš proizvođačka informacija, zato imamo taj model on farm gdje su poljoprivrednici u stvari jedina njihova obaveza je dati povratnu informaciju kako im je to sjeme uspjelo. Oni ga dobiju besplatno od banke biljnih gena, kad ga uzgoje jedino trebaju vratiti nekakvu informaciju
šta se njima pokazalo u uzgoju, da li im je ta sorta dala neke dobre rezultate u ovome i onome. Dobro, ovo je isto malo više o tim oplemenjivačkim tehnikama. Poanta te priče je da genetska raznolikost u stvari pada. Što više imamo kompliciranije nekakve tehnike oplemenjivanja, to više pada raznolikost. I u ekološkom oplemenjivanju nastojimo uglavnom primijeniti te tradicijske tehnike. Definitivno nekakve moderne tehnike poput GMO-a nisu dobro došle zbog toga što imaju cijelu svoju problematiku o kojoj sad nemamo baš puno vremena pričati. Stare sorte isto imaju veliki prostor u ekološkom oplemenjivanju. Nije uvijek baš neka bajka da ćemo sa starim sortama dobiti dobru ekološku proizvodnju, ali one imaju određena svojstva koje su nama tu bitna, znači posebno to svojstvo otpornosti koje tražimo za ekološku proizvodnju i na tome nastojimo bazirati nekako buduće oplemenjivanje. Znači uzeti ono što je najbolje od tih starih sorata i nastojiti oplemenjivanjem dobiti posebni ekološki materijal koji je pogodan za ekološku proizvodnju. Znači, nova uredba Europske unije za ekološku proizvodnju potencira upravo takve prakse. Znači, sad je zabranjeno korištenje konvencionalnog sjemena uopće, a cilj je razviti posebne ekološke sorte koje bi bile specifične za ekološku proizvodnju. I tu su nam stare sorte jako važne kao nekakva polazišna točka. I kod nas smo upravo zato krenuli sa ekološkim sortama kroz ove programe, znači sa starim sortama u tim programima. Ekološki heterogeni materijal je isto nešto novo o čemu se priča. To su znači različiti miksevi tih sorata koji su nam bitni upravo radi svojstva otpornosti. Postoji još i participativno oplemenjivanje, neću sad puno o tome, znači ideja je da poljoprivrednici sami sudjeluju u oplemenjivanju i da se osim u institucijama ono odvija i na gospodarstvima i na taj način se isto radi na širenju te raznolikosti. Znači, nama je u ekološkoj poljoprivredi cilj ne samo dobiti kvalitetne sorte koje će biti posebno prilagođene za ekološku proizvodnju, nego isto tako i povećavati raznolikost između sorata. I pravo na sjeme, to nam je nešto o čemu smo od čega smo i krenuli. Znači, masa oplemenjivača danas radi na sortama koje imaju jednu zvanu Creative Commons licencu isto, znači da je dozvoljeno njihovo reproduciranje, znači ne morate plaćati ni jednoj tvrtki, nema oplemenjivačkih prava, to je isto slično kao open source software, jednostavno neko ko je radio na oplemenjivanju dao je to sjeme na slobodno korištenje i zato danas imamo i cijeli niz takozvanih slobodno oprašujućih sorata koji su ovako u svim bojama spektra šarene i lijepe i poljoprivrednici ih jako vole i jako su super na tržištu. Ovo sam isto u principu i rekla. U Hrvatskoj imamo proizvodnju tih tradicijskih sorata na svega 8,67 hektara, što je užasno malo i definitivno treba raditi na povećanju te proizvodnje i nemamo sustavnih oplemenjivačkih programa niti organizirane proizvodnje i to je nešto na čemu definitivno treba raditi. Ovo su neki pokusi, otprilike da dobijete nekakvu sliku kako su te tradicijske sorte. Recimo, radili su se pokusi na kupusu, ispalo je da taj tradicijski kupus može dati prinose koji su ravni konvencionalnim sortama, tako da uopće nije zabaciti. Pokusi na krumpiru su isto dali rezultate, znači, mada su prinosi bili nešto manji, ispalo da je taj krumpir u stvari kvalitetniji, ima veći udio suhe tvari i različitih hranjiva, pa ima svoju prednost. Pokusi na češnjaku su isto rekli da najveće prinose, recimo među starim sortama su imali sorta karanac, slavonski ozimi, ne znam, različite druge sorte češnjaka koje isto imaju mjesto u proizvodnji i koje bi se mogle najnormalnije proizvoditi i bez da su to nekakvi manji prinosi i da imamo neke probleme. Tako da definitivno mi sa starim sortama kod nas imamo potencijala. I još za kraj, znači, raznolikost uvijek znači kontrast, mogućnost izbora među alternativama, nekakva dinamika, kompeticija, međusobno nadopunjavanje.
Monokultura znači dosada ograničenost, diktatura, monopol, rizik i to nije nešto na čemu treba bazirati proizvodnju. Dakle, sjemenarstvo nam je važno i važno nam je poticati tu raznolikost. I to kod mene, nešto od literature gdje možete dobiti više informacija. Meni recimo jako zanimljiva ova monografija tradicijske sorte pasmine Dalmacije. Možete ju besplatno skinuti na stranicama UNDP-a. To je bio jedan krasan projekt. Napravili su baš presjek šta je sve bilo kod nas u Dalmaciji. Nažalost, nema i za kontinentalne krajeve. Bilo bi dobro raditi takav jedan projekt i proučiti šta se sve u kontinentalnim krajevima isto uzgajalo, a da je zaboravljeno. I stvarno jako prekrasna jedna monografija sa jako puno slika i opisa i ne znam, ima i relativno malo literature, dosta toga je na engleskom, ali mi smo kao udruga isto na našim stranicama možete naći nekoliko brošura isto baš o proizvodnji sjemena, o podatke o on farmu, popis sorata koji su dostupni u on farmu. Ako vas zanima bilo šta, slobodno nas kontaktirate, na stranici je i kontakt i sve. Eto, toliko od mene. Hvala. Hvala.